Reka tubasuze tubifuriza igitondo cyiza mwe mwese mufata umwanya mukabana natwe kuri uyu muyoboro aho tubashyikiriza amakuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amahanga ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'abatuye isi. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru ku itariki ya 4 Kamena 2026 tugiye kureba ibiri kugenda biba mu bice bitandukanye. Turazi kubabwira rero ibijyanye n'ibiri kugaragara mu bice bigenzurwa na M23. Mwamenye ko se nyuma yuko M23 igaragaje ibijyanye no kuba yashinga leta, kuri ubu yatangiye gukora ibikomeye bigaragaza imbaraga za gisirikare. Turaza kubirebera hamwe, turabwira kandi bijyanye n'abahibu special force bakozi bidasanzwe ahibibogobogo ndetse n'ifizi nagezweho Kamena 2026 ku itariki ya 4. Tugiye kureba rero buri kimwe cyose kubiri kuba. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ubutemboho ibintu ntabwo byoroshye, abaturage bakomeje gufunga imihanda y'Kinshasa, naho imyigaragambyo ikomeje gutuma umwuka utaba mwiza. Bijyanye n'ibimaze iminsi bigaragara ndetse bigenda bikorwa muri ibi bice nibyo tugiye kugaruka akantu ku kandi turebe biri kugenda biba ndetse nuko kugeza ubu bihagaze. Turabwira kandi ko RD muri Congo inyeshyamba za ADF zongeye kwivugana abasivili 16 mbawo bikaba byateje ikibazo gikomeye nk'uko bigaragara. Ni mu gihe kandi bamwe mu bakurikiranira hafi biri kugenda bibabagiza icyo batangaza ku birebana n'amasezerano amaze iminsi akomozwa hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Kigali. Turaza kureba biri gutangazwa kuri ingingo bijyanye n'ubusesenguzi. Turaza kandi kubabwira n'andi makuru akomeye ajyanye n'abarundi bakomeje kugenda bakora ibidasanzwe mu mirwano ikomeye iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru turaza kubabwira ibijyanye n'imyiteguro ikomeye yo gutegura abandi bacancuro bagiye koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biyongera ku bandi bamaze igihe kinini bari mu mirwano muri ibi bice. Zose nibiri gukorwa mu gihe rero bigaragara ko abaturage bari kubabara, abandi bari mu bibazo bikomeye, ariko hagati aho hari aba Fardc bo bishimye barabyina igisirimba mu nsengero bashimira Imana ko barokotse urugamba, by'umwihariko abaherutse gusimbuzwa abari bamaze igihe kinini baragiye ku rugamba, bakaba rero bongeye gusubira mu miryango yabo ku cyumweru bagiye gusenga bashimira Imana. Hagati aho rero mu bice bya Uvira no mu nkengero zaho ho ntabwo ibintu bimeze neza, biragaragara ko hari abaturage bari guhunga, abandi bakaba bakomeje kugenda babaho mu buzima butari bwiza. Ni amakuru make twakiriye dukesha Radio Maendeleo agaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bigaragara muri bice aho muri Kivu y'Amajyepfo imodoka ku muhanda w'igihugu Route Nationale numero 5 hagati ya Uvira na Fizi haracyari ibijyanye n'ikibazo. Iki ni igice cy'igihugu cyitwa Ruhanga cyongeye kuzura amazi ikiyaga cya Tanganyika, imodoka zikaba rero ziri kugenda bigoranye. Bamwe rero bakabihuza nuko bishobora kuza ko ikibazo gikomeye bijyanye nuko ibijyanye na logistic ya gisirikare ishobora kuza kugorana. Ni muze rero turebe ibiri kugenda biba akantu ku kandi, duhereye ku bijyanye n'intambara ikomeye ikomeje kugenda ifata intera mu burasirazuba bwa Kongo. Reka duhere kuri aya makuru tubabwire ibiri kugenda bigaragara. Nkuko rero bigaragara kandi bikomeje kugenda bivugwa kandi binemezwa mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 6 2026, ihuriro M23 ryakomeje kugaragaza ibyo rivuga ko hari icyerekezo cyo kubaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko bafite ubushobozi bwo kugira ibingibi bagakoresha neza umutungo kamere. Mu butumwa bwatangajwe ku munsi w'ejo n'ihuriro M23 baravuga ko itegeko ryayo ari uguhindura uburyo igihugu kiyobowemo bashingiye ku iterambere rirambye rikwiye gushingira ku micungire y'imyiza y'umutungo kamere wa leta. Bikaba rero bigomba gukurikirwa no kubazwa inshingano ko abayobozi guteza imbere ibikorwa by'igihugu bijyanye n'ubukungu. Ibiro bikaba bibaye mu gihe ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuvugwamo ibikorwa bya gisirikare ndetse n'imyiteguro y'impande zihanganye. Amakuru aturuka mu duce twinshi twibasiwe n'intambara aragaragaza ko umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye, abaturage benshi bakomeje guhura n'ingaruka z'imirwano.
AFC ivuga ko Kongo ifite umutungo kamere, abaturage bafite ubuyobozi n'urubyiruko rufite ingufu zo guteza imbere igihugu, ariko bagasaba ko habaho impinduka mu miyoborere kugira ngo ibyo bishoboke. Iri huriro rikomeza rivuga ko igihugu gikomeye ari cyo gifite intego kandi zigomba kuba zagerwaho. Ibiro birakurikira andi makuru akomeye atugezeho, aho rero muri iki gitondo cyo kwa kane ku itariki ya kane z'ukwezi kwa gatandatu 2026 amakuru ari guturuka mu gace ka Bibogobogo muri territoire ya Fizi akomeje kuvuga ko hari kwiyongera ibikorwa by'igisirikare nyuma y'abasirikare ba Fardc bo mutwe uzwi nka Hibu bageze mu gace kaberamo iyi mirwano muri ibi bice nk'uko bigaragara. Kuko abaturage n'amasoko atandukanye muri aka gace abitangaza, ubu kuhagera kw'abasirikare gufatwa nk'igice cy'imiterere y'igisirikare bari gukora mu bice biri hagati ya Fizi, ndetse bikaba ari ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara nk'uko aya makuru akomeza kugenda bigaragaza. Amakuru ava mu kigo cya gisirikare aragaragaza ko kuri ubu ibintu bitoroshye ku kigo cya gisirikare cyitwa Musaraba. Aragaragaza ko imodoka za gisirikare n'amatsinda y'abasirikare bagiye bagaragara binjira muri aka gace mu masaha y'ijoro, ibintu bikunze kubaho mu gihe hari ibikorwa bya redeployment cyangwa se force projection. Ibi bikorwa rero bikaba ari iby'ingabo ziri gutegura ibikorwa byo kurinda cyangwa se gushimangira imirongo yazo y'imbere. Abasesenguzi baravuga ko kwimura umutwe wa Hibu bishobora kuba bifitanye isano no kongera ubushobozi bwa Fardc mu duce dufatwa nk'utw'ingenzi ku rwego rw'imikorere ya gisirikare, cyane cyane ahari inzira zikoreshwa mu gutanga ibikoresho, ibiribwa n'amasasu ku ngabo ziri ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane ibikorwa byagaragaye mu nkengero za Bibogobogo byarimo igenzura ry'inzira zikoreshwa n'abasirikare, gutunganya aho ibikoresho bibikwa ndetse no kongera ubwirinzi ku birindiro bihari. Hari amakuru kandi avuga ko habaye ibikorwa byo guhuza imitwe itandukanye Fardc ikorera muri aka gace kugira ngo habeho guhanahana amakuru no kunoza uburyo bwo gukurikirana umutekano. Aka karere gafatwa nk'akamaro kanini kubera ko kari mu nzira zihuza ibice bitandukanye bya Fizi, Minembwe, na bamwe mu baturage bavuga ko ari mu duce dukunze kuvugwamo ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Mu masaha ya mbere y'uyu munsi abaturage bo mu Bibogobogo batangaje ko bagaragaje impungenge ziterwa n'iyongera ry'ingabo muri aka gace. Bamwe bavuga ko igihe habayeho kongera umubare w'abasirikare no kwimura imitwe yihariye nka Hibu, akenshi biba bikurikiwe n'iyongerwa ry'ibikorwa bya gisirikare cyangwa ibikorwa byo gukaza umutekano bigaragara. Nk'uko bamwe babigaragaza abandi babivuga, ibiri kugenda biba byamaze guhindura ibintu mu buryo budasanzwe nk'uko biri kugenda bivugwa bijyanye n'aya makuru. Fardc menshi cyane mu kandi gato rero amaze guraninga hano mu mujyi wa Vira, amaze kudeployinga special forces z'abasirikare bagera ku 150. Abangaba ngo baje mu bikorwa bidasanzwe n'ubundi byo guhangana n'umutwe wa 23. Ikindi kandi kirimo kiragenda kigaragara mu mujyi wa Vira ni ibitero byari bimaze iminsi by'abazarendo byatakaga ibice bigiye bitandukanye bya hano Kibindura, hitwa za Kalamabenge, hose kuri Mederavira, hose hari hamaze iminsi hagaragara ibitero, ariko kugeza amagingo navuga yuko byose byamaze kuba bihagarara nyuma yuko hamaze kugera izindi ngabo cyashya zigiye kuza zigera ikirenge mu cy'abagenzi babo n'ubundi bakontrola ibice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira, n'ingamba nshyashya zo kugira ngo umutekano w'abaturage utaza kugoma guhungabana. N'amakuru akomeje kugera tugira yuko hari imodoka zimaze iminsi za 23 n'ubundi zerekeza hano za Uvira, zituruka hano za Bukavu zerekeza n'ubundi hano za Uvira. Byose birimo biratuma ibintu bisa nkaho bigenda bijya mu buryo, ariko ku ruhande rwa Fardc badeployinga ndetse n'ama 23 deploying isatira umujyi wa Uvira. Ikindi kijyanye n'amakuru navuga yo ari maturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo, ni amakuru yose ari maturuka muri ibice bya za Mikenke, ni mu misozi miremire y'Iminembwe. Amadubu yongeye kubateza bikomeye cyane igisirikare cy'Abarundi ndetse na Fardc nyuma y'ibitero byabaye rwose mu masaha ya kare cyane. Ni ibitero byari bigamije kuza kwisubiza agace ka Mikenke, ariko byaje kugorana kuko urugamba rw'ubwo bagiye kingana n'isaha imwe n'iminota igera kuri 15 biza kurangira n'ubundi igisirikare cya 23 ibintu byose byibishyize ku murongo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu amakuru ahari ndetse ari gutangwa na Roko Informazi zacu aragaragaza ko General Yakutumba Muri yarashwe kandi arwariye mu bitaro za Tanganyika Care mu Burundi.
ni mu gihe andi makuru yavuga ko General Mutayomba we yamaze kugezwa Kinshasa kandi agiye gukorerwa operation kuko isasu yarashwe mu gituza ritaramuvamo. Mu by'ukuri kuraswa kw'abazarendo nk'umuntu ukurikiranira hafi biri kugenda biba ikibyisha inyuma n'iki, turaza kwitega iki mu gihe abazarendo bakomeje kugenda baraswa by'umwihariko abari ba kiyongozi? ubu ni uburyo bw'igisirikare cya 23 cyo kubanza guca intege bamwe mu basirikare bakomeye navuga burimo burakoreshwa. niyo system bize mu buryo bwo kugira ngo babanze baca intege abazarendo, mu buryo bwo kugira ngo babanze babahisomo barimo baragerageza kurasa by'umwihariko ku bishinini. Iki rero kiraza gufasha igisirikare cya 23 guhagarika ibitero muri teritwari ya Masisi, kuko Mutayomba ni bamwe mu bantu bari bashingereye igisirikare cya 23 muri teritwari ya Masisi. Ibi ni bimwe mu bintu biraza gufasha cyane kugira ngo iyi teritwari ya Masisi ibitero byari bimaze iminsi bimeze nabi bise nkaho bihagaze. Yego, ni ukuvuga ngo rero ni nayo mpamvu aba basirikare ba Mutayomba ndetse n'abajenerali benshi b'abatupakarami bakomeje kugenda baraswa muri ubu buryo. Kugeza ubu kubirebana wenda na morale y'abazarendo nyuma y'uko aba bayobozi babo barashwe, haba hari icyamaze guhinduka? Ku bijyanye na morale y'abazarendo cyamaze guhinduka cyo kirahari, kuko bamwe mu bayobozi babo bakomeye bakomeje kugenda baraswa mu bigaragara byo. Morale rero yabo iragabanuka, kuko mu minsi ishize ibitero byari bimeze nabi cyane mu bice bya Rwanda, ndetse nyuma y'ibice byinshi bimaze iminsi bifatwa n'amafoto n'amashusho turaza kubibaha mu kanya, byabaye ngombwa yuko nyine ibitero bisa nkaho bigabanuka. Urabona bigendanye nk'uko mu minsi imbere byari bimeze, Mutayomba bagihari, biragaragara yuko nyuma y'iraswa ry'abagabo hamaze kugabanuka morale. Byibura morale yari iri ku 65% yamaze kugavaho nka 25%. Kubirebana n'ibitero bya drone, aherutse gutangazwa amakuru ko Burundi bufite drone nyinshi, Kongo nayo nuko yagigirana amasezerano akomeye na kompanyi zitandukanye zo mu Bushinwa, muri Turkiya n'ahandi hatandukanye, amasezerano kugira ngo babahe ibijyanye na drone n'ibindi bikoresho bigenda nkabyo. Ku bijyanye n'imirwano yo mu kirere byo update zari kugeza ubu nizi? Yes, ku bijyanye na update zo mu kirere navuga ko ku Fardc niyo yari maze iminsi bashisha drone mu buryo budasanzwe. Ibi bisa nkaho byamaze guhagarara. Impamvu byamaze guhagarara ni uko zimwe mu ndege zari zimaze iminsi nyinshi zahagurukaga hano ku kibuga cy'indege cya Bangkok hariya Kisangani, nyinshi zamaze guhungishwa. Ibi rero byatumye bisa nkaho bigabanyije umuvuduko w'ibitero by'indege byakabwaga mu bice bigiye bitandukanye. Ku kijyanye n'indege nyinshi z'ibihugu zari zimaze iminsi n'ubundi ziza kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byabaye inkunga bagiye baterwa n'ibindi bihugu, izo ndege zo zirahari, ariko biragoye kugira ngo zize guhaguruka zijya kurasa mu gice icyo ari cyo cyose, bitewe na system yamaze kubakwa mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bya hano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Yego, utubwira kubirebana n'abarundi, Minisitiri Mwandiya Victor Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashize iminsi igera kuri 2 haye amasezerano FDNB ya miliyari 3 na miliyoni 4. Ubu turaza kwitega iki mu mafaranga yamaze gutangwa mu birebana n'ibijyanye n'imyiteguro n'imbaraga? Ugihereye kubiri kuba usoza utubwira icyo turi buze kwitega. Yes, nukuvuga ngo mere kubiri kuba ku bijyanye n'aka kayabo k'amafaranga amaze gutangwa, ibyo byo biraza gutera courage bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, biraza gutuma biyongeramo akabaraga, n'ubwo imbaraga bakomeje kugenda barasa mu byo navuga nk'ikico, kuko nimba barimo baragerageza kurasa bamwe mu bayobozi bakomeye, icyo nacyo ni ikibazo. Ariko aka kafaranga karaza kuza kongera ikabaha avantage ishobora kuza gutuma n'ubundi ibitero bikomeza gukomeza. Ariko icyo nakubwira cyo n'ubundi icyo mugomba kwitega nuko n'ubundi urugamba nuko byagenda kose biraza kurangira ukuri kujya hagaragara, kandi ukuri kujya hagaragara biraza ko ngombwa 23 itsinda, kuko byaba muri muvuma, byaba uburyo bw'imirwanire, uburyo bwo gufata ibice, gufata imisozi strategique ndetse n'ibindi byose birimo biragaragara yuko barimo baragira intsinzi cyane bitandukanye na Fardc tuvugana bavuga yuko ikomeje gutakaza ingabo zikomeye ndetse bakanakwibishwaro
mu bice bigiye bitandukanye ngira ngo bimaze iminsi bigaragara Kinigi, bigaragara muri bice bya Rwasantere, bice bya za Nyabyondo, ahitwa za Kisima, hose amaze iminsi abiri imipoko ku rwego rwo hejuru, kandi ripoti ya risasi na magiri tugera uko bwije n'uko bukeye n'ubundi igaragaza ko uruhare rwa Fardc rutsindwa uko bwije n'uko bukeye. Yego, reka turebe kubiri kubera ku zindi axis z'urugamba. Ibene bamwe bati M23 ni itabare, abandi bati harimo akagamba n'abaturage barapfa mu buryo budakwiye. Kugeza ubu kuri izi axis ho bihagaze gute kubirebana n'umutekano? ADF ikomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa rabi, bande baravuga bati M23 ni itabare aka gace. Bihagaze gute kugeza ubu? Kugeza maginga ya hari n'imyigaragambyo yari yabayeho hamwe Beni, yari yabayeho guhera mu masaha ya kare, n'imyigaragambyo itatinze yahise n'ubundi yongera irarangira. Gusa icyo nakubwira cyo ku kijyanye na Beni, navuga ko ibintu bimeze nabi cyane, kandi uko biri kugenda bimbera nabi cyane ni ibitero bya DF nk'uko bivuze, abaturage bari gutabaza M23. Gusa kugeza amaginga ya biragoye cyane kujya mu M23 ize kugaragara muri Beni, kuko umaze ibice biri strategique amaze kwifata, yenda ushobora gukorera urugendo ruto kugira ngo ugere Beni, ni ibintu bigoye cyane. kandi icyo gice cya Beni kirimo FDL, nubwo kirimo ADF kirimo mu gihugu cy'Ubugande, kirimo FDL, kirimo Lendo, kirimo abasirikare ba Fardc, urumva biragoye cyane mu by'ukuri. Yego, tugeze ku makuru tugera tugana ku musozo, genda utubwira ku tuntu n'utundi. Hari ibinyamakuru byanditse biragira biti in the eastern our Fardc defend the homeland with brave guided by those of the frog and sacred deity to protect the nation. Aha yagaragaza gati mu burasirazuba bwa Kongo igisirikare cyacu kiradefanda gakondo yacu bakoresheje urukundo nk'ikirango cyacu, barakora ibishoboka byose kugira barinde igihugu. Mu by'ukuri ku bijyanye n'imbaraga n'amavugurura Fardc yakoze zo urabitubwiraho iki? Ni nko mu bihe bice bitandukanye kugeza ubu hari kugaragara amavugurura ku bijyanye n'uburyo Fardc yakoragamo akazi mu makuru ufite? Yes, kuvuga ngo makuru mfite bice biri kugaragaramo avugurura ni ibice byinshi, kuko byaba Kinshasa zamuka Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo, uretse kuba hari ibyakozwe muri ino minsi, ariko n'uyu munsi hari ibice bimaze iminsi n'ubundi bikorwamo amavugurura amaze iminsi akorwa, cyane cyane mu ngabo za leta. Amavugurura amaze iminsi akorwa, n'ubundi mu bigaragara byo biragaragara neza yuko uko byagenda kose ibi by'amavugurura bya Kongo nta kintu na kimwe biri butange, kuko impamvu nta kintu na kimwe biri butange urebye muri mu buryo bw'imirwanire kuva aya mavugurura yatangira, n'ubundi biragaragara neza yuko urugamba n'ubundi ruri kurushaho kuba iberenge, kandi Fardc n'abafatanyabikorwa babo bari gukomeza kurutsinda. Ku bijyanye na M23, iyo ni nk'ibihe bice kugeza ubu mu makuru mufite bigaragara ko bari kugenda bongeramo imbaraga? Yes, ku bijyanye na M23 navuga ko bice bari kongeramo imbaraga ni umujyi wa Goma ndetse n'igice cyano muri Isura hitwa Kiwanja. Bamaze iminsi badiporoyinze na za Bambo ni muri teritwari ya Michuro, mu gihe hano bayasantere naho hamaze iminsi hasuko basirikare mu bice bya za Kinigi ndetse na hafi n'ibirombe by'amabuye y'agaciro. Aho hose hamaze iminsi hongerwa imbaraga zo ku rwego rwo hejuru, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya hano muri Kivu y'amajyepfo, byose hano ku kibuga cy'indege hafi na za Biega, hafi n'amashyamba bitewe da FDL n'abazarendo baturuka hano bakaza kurasa hafi n'ikibuga cy'indege. Icyo byose biri kugenda byongerwamo imbaraga n'igice by'umwihariko cy'Minembwe. Navuga yuko nacyo barimo baragenda bagerageza gufasha twirwane kugira ngo ibitero bya Fardc bihagarare. Ibyo bitero bihagarare, ariko ibikomeje kugenda bigaragara nuko buri ruhande ruri kugenda ruvugurura. Hari amakuru amaze iminsi ahwihwiswa, twari tumaze igihe tudageza abadukurikiyeho amakuru y'ibiri kuba, avuga ko Mungu yaba yarasuwe ku mirongo imbere y'urugamba, agaragaza ko n'abandi bayobozi ba M23 baba bari muri situation itari nziza by'umwe ku bijyanye n'ibitero byagabwe. Ndagira ngo
tubwire ukuri kubivugwa kuri ibi bihagaze gute kugeza ubu, ukuri guhari nk'umuntu ukurikirana cyane iby'aya makuru, uratubwira ko bihagaze gute kugeza ubu? Yes, nukuvuga ku bijyanye n'ukuri guhari ko biri kuvuga kuri bya Mungu n'abandi bayobozi ba mama 23 barimo aba bagaceri brigadier general ndetse n'abandi bayobozi barimo ba Last ngira ngo mbere na mbere babanje kubika ba Last duhita tumubona mu nama hano muri Ruturu n'abaturage. Nukuvuga ngo Fardc mu by'ukuri iravuga ivuga drone yarashe ikabike bitangariza ibyabo bigenanye n'abayobozi ba mama 23 bice baberekejemo, ariko mu by'ukuri navuga yuko nta kintu na kimwe kidasanzwe kirimo, ibyo bavuga n'ubundi inshuro nyinshi ntago baba babikoze, ahubwo ni uburyo bwo gushyushya rezo sosiyo kugira ngo ababakurikira ndetse n'abafana babo fanatisme yabo ibone ko barimo barashora urugamba. Ariko mu by'ukuri icyo nakubwira abagana y'abakuru najya mutangarize yuko ku bijyanye n'urugamba, ku bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara n'ubundi mama 23 iracyari hejuru ya Fardc. Yego, reka tugushimire cyane dusoreza aha ngaha. Murakoze natwe turabashimira.